Üçüncü tur tағы da жеңілірек, ләкин башты бик нык, бик каты эшләтергә кирәк иде. Монда һәрберегезгә төрле җырлар, төрле композициялар яңгырый. Шуларны тыңлыйбыз да, нинди җыр һәм кем башкарганын әйтергә тиеш булабыз. Шулай итеп, Аллага тапшырып, бисмиллаларыбызны әйтеп, Эльвирашка, синнән башлап җибәрик әле шуланмаса. Тыңлыйбыз музыканы. Айон, куй әле безгә. Ничек белмисең? Ишеткәнең дә юк. Яраткан җырчың кем? Илһам Шакиров булса белмәскә дә можеш дөрес әйтәсең. Но тыңлатып күрсәт әле Айон безгә. Кем икән бу? Конечно, ул аш белдек инде, Радик Юлгашин Роза җыры белән иде. Ну ярар, бошылырга урын юк, әле бит әле безнең тагын 2 җыр бар. Менә хәзер шуның икенчесен тыңлап узыйк әле. Син эстәгенә беләсең сан. İşten de yok mu? Yok. Bir heybet iken. Bilmem diye Ayon. Tırlat el basında. Kışta yazda bir artlı Kıralar şula yüten Kışlar yazlar elden işe Ömür gününe bir tür Kışlar yazlar bir bütün değil mi? Acaba cevap bulmadı. Ey, İldar Rahmetov idi bit bu ömrüne bir tüp diyen jırı bilen mon işletesek idi. Kuşamız, 3-cü jırını tınlıyız. Kadar halıq jırı. Tınla bitir, ondan sonra aytasın. Şulaydır ya. Kim jırlay? Qayınlar. Qayınlarga kirib ketding endi sen, endi qayınlar. Bir, 2, 3, cevap. Kadar halıq jırı. Tek ilgili senin bilen. 3 jırını da tınladık, 3-üsüne de bir cevap da bulmadı. Ma tırışkanın için maladiyes. Hem kuşamız biz, Rafat Pırat senin yanına. Senin de bilesindir şuşlarını. Sevgil, bana ittirersin. No olaydan tınlap karayın hali, gittik birinci şuşumuzunu. Oyanı Jüpiter degen. Oyanı matur. Saksifoni da alarında bile. Tağın jırşıksı kim? Nindi jır? Bilmeyim, tamam. İkincisi. İkincisi baştan tınlap qarayıq əli, oyun tınlapsın əli. Bilmeyler. Ya Xudayım bəxtlərdən versin bizə tulasın bir gidir
дейсің? Елена жылы былай. Эльвина жылы, мұны Гүлназ Сұлтанова жылы бәхетлі болайық деген жыр еді бұл. Дуэт дейді ана, değil mi? Ну да инде, конечно. Шурда бір, яра, қошалыға орын жағайық. Көшеміз екінші жырға тыңдайық. Теге Лилияларның бірсі енді. Теге Лилияларның бірсі. Гематинова. Дұрыс, Лилия Гематинова. Жырдың есімі? Цирк дайрелерінен Шамила бойда дерегенде. Шамила бойда клибында. Әйтін дейді. Қатты сен бұлдырасың, сен ашанам сен әйтірге тиішсің. Лилия Гематиновасын дұрыс әйттің өтенді. Істейсің ана. Міне кішінің тәні бар, тағы нәрсесі бар әлі? Жаны. Шул фәләннің жанын дейлер. Ол аның жаны. Сенің жаның. Молодец, ребята, тартып сызып біріз. Сен менің жаным жыры білән. Тыңдадар. Шундай рахат, шундай приятны өзім 10 бал отқан шекелі болды рахат. Молодец. Һәм көшәбіз инде 3-ші жырны да тыңдайық әлі. Иностранный жыр ақыры ме? Иностранный жыр. Иностранный жыр түгел. Халық жыры көбәләген. Молодец, әкім жырлай. Бүтін халық жырлай. Міне дұрыс, молодец, бүтін халық жырлай шол. Дұрыс айтасың, халық жыры. Сағынғанда көбәләгім, түгәләгім, асылы қышым сандуғашым, жырлап жібәрәк бекер. Достар, нихаят біз 3-ші турда һәм 3-ші турны дәвам итәбез. Һәм Айрат сенеңа киләбез дә. Син татар артистларын барсын да беләсең, дейме? Yok, birisini de bilmeyim. Берсен дә белмисең. Bir ikisini bilem. Кемнәрне беләсең? Salavat Zakiş'ni bilem. Аны белгәч бик әйбәт инде. Аны белгәч бик İlham әйбәт. Şakirov'ni bilem. Бик әйбәт, бик әйбәт. Birisini de bilmeyim. Иң Çünkü кирәкләрен беләсең инде. Başkırstan'da yok bir Tatar radyosu. Koyan bilesin de var. Анда тиң TV каналы күрсәтә. Шуны карарга кирәк Айрат. Ansıda terlikede gine dostayım. Дәлил калырга кирәк иде бу заманда һәм теге андыйны бурып карагатмыйсыздыр. Ne şeysin illa olda şulayındı. Ярар Айрат, сен бик шаян, киң күңелле, шук күңелле җегет икәнсең. Сиңа җырларны да шундыйларын тыңлатыйк әле. Әзерме син? Hazır. Поехали. Bu küyü tanış tabi. Ага. Batın kızı şulayın ansın. Моны да белмәсәң, Башкортстандан дип актанып та утырырга түгел сиңа. Bilmeyim de. Моны Башкортстанны Бүздек агайткач сиңа эләгә, моны белмәсәң. O rekselegeydi bilmeyim bir işleteyim. Җавап. Bilmeyim dostum. Айон, куя. Yok taşınlap da. Güzel rayonundan güzel Ahmetova. Şunu әйтәм шул, менә ничекләр кайтырсың икән инде. Alıp kaytırlar Алып birinci. кайтылды, борчылма, бөтен әйбердә тәртип. Инде бер җыр белмәгәннән генә гаеп итмәсләр, әле бит икенче җыр бар, ансын тыңлыйбыз. Haydi biz. Rifat sana karab biyisligine kile. Син миңа карап беймә, син миңа карап шуларның образларын ничек кем түгел микән дип уйлап, әйт тә җавапны, әйт тә Onu Tatar Koray'ın bilmeyim indi. Tatar Koray'ın gına tanıdım. Bütününü tanımadım. Татар Курайымны таныдың. Монда бит җырчысын танырга һәм җырның исемен әйтергә кирәк. Şulayda bit.
Башкортстаннан булгач Курайны тануың өчен әйбәткән ишне. Анда бүтән төрле кулай янда түгел. Җавап юк. Бер дә әйтә алмыйм. Шундый кына әйткәндә. Минем сикерүләр әрәмгә киткән икән. Юк, үзеңә Ай, тыңлат әле. Ничек яшәрбез шулай? Салам, Миниханов, һәм Гүзәлия. Ялгыз яшәүне кулай. Ай, Бөттең. унбан ала алмадың шулай. Дип көйләйтәсе кала. Һәм күчәбез 3нче җырны тыңлыйбыз. Уф, Алла, диясе генә калды. Уф, Алла дигән. Җыры таныш инде. Бер-ике сүзе булса, ләгеп китерә. Ләкин юк инде, юк. Белмисең. Белмим. Шуңа әйтәм, белмим. Менә җырчысының исемен генә әйтсәң дә мин сиңа 10 бал бирәм. Мин сиңа ярдәм итер өчен әйтәм, җырның исеме менә абыйсына багышлап җырлый. Абыйсы аның гармунчы. Гармончы абыйым. Әйе. Күңелем төшсә, сиңа барам, гармончы абыйым. Әйе, гармунчы. Җырчысы. Гармунчы абыйым. Май, шул менә. Кем исеме? Исемен белмим бит нидер. Искә төшми менә. 1 2 Гармунчы абый. Җавап? Уф, үтерәсең син хатны. Айон. Дигәнен беләсең. Дигән өчен бер 10 бал бирсәң әйбәт булыр иде. Дигәнең өчен, шундый активный булганың өчен, шаярып, сөйләшеп, көлеп, күңелне ачып, җырлау кыйга җан истәгәнең өчен мин сиңа 1 бал бирәм. Рәхмәт зур итеп. Кайткачтан зур стенага куярмын ул да. Элеп куярсың яки буеныма асып берсең, ансыр үзең кара айрат. Өстәрә бирүгә калмаса. Ансыр үзең кара. Ярар, бик зур рәхмәт, һәм без күчәбез Садриев Раил янына. Әйе, уйнап карыйк әле. Әллә куркып утырасың, болай итеп кенә утырасың. Юк? Юкмы? Уверен? Навсесто. Молодец, син вообще гел урысча әйбәт сөйләшәсең икән. Так, сиңа алайса хәзер татар җырларыннан әз генә тыңлап искә төшерергә кирәк була инде, кемнең нәрсә җырлаганын. Киттек. Филус Кахиров кайда син? Молодец! Филус Кахиров микән тыңлый әле ян. Кайда син, таш бир кайда җанымны, эзләй ярым юксына. Эзлим табалмыйм. Шулаймы? Әйе? Унбал синеке. Филус Кахировка кайнар сәламнар җибәрәбез. Җырлау тапшыруыннан. Һәм инде икенче җырны да тыңлыйбыз. Яран. Айгөл Рахимова ак яран, ал яран, күк яран. Яран. Айгөл Рахимова Дөрес. Тыңлат әле ян. Al yaran gül yaran, yalnız kalım hayyalan. Al yaran erkeğimiz, şutunda yanam. Син тик икеләнүрәк калды ахыры мин дәшмеше торгач. Топ ал яра, топ аркадан күк яран. Төрле исемнәр әйтеп чыктың. Дөрес. Һәм инде 3нче җырны да тыңлыйбыз да тиз генә җавап бирәбез дә 10 баллыкка узабыз. Әлфин Әсхәмова, Төнге урам. Әфәрин! Тыңлат әле.
юк. 10 бал сиңа оңгына түгел бу үшүнчү уюнда инде сен эң көп бал уткан уюнчубуз син болуп чыктың. Күчлүү туруп алкышлар һәр бирибизге. Молодцы, афариннер. Һәм инде 3 тургада нәтиҗә ясыйбыз хәзер дуслар. Эльвира, синең ничек 35 бал булса, шул урында калды. Үзең дә беләсең. Һәм инде Рифкат синеке 45 бал булды. Теге 25-кә өстәлде. Ha? Hem Ayrat siniki? 11 булырга тиеш. Математика әйбәт. Блатной стал зато 2-1-ле. 11 бал синики. Hem Садриев Раил синең? 50? Муафәрин. Шатланып утыра. 50 бал. 50 бал дуслар. Инде һәрберегездә бик дөрес, бик төгәл безнең компьютер саный балларны. Шулай итеп без күчәбез. Ниһаять 4-нче турга. Dördüncü turda bu hakkımına bir de kirege çıkmayacak çünkü bu dördüncü tur benim için bik rahat, bik көңіллі, bik жайлы, hatta sizin için de bik oңайлы konkurs dördüncüsü. Bunda indi bari tek siz әзірләп келген жырларны тамашачыларыбызга, дусларыбызга жырлау kitap шуруп, üzülüp, сагынып карап отырган тамашачыларыбызга жырларга тиеш буласыз. Эльвира, рәхим ит әле, чык әле. Иң беренче синнән башлап җибәрик әле. Синең аяң шундый җиңел булды. Син безнең тапшыруга нинди җыр әзерләп килдең икән? Ишкекче җыры. Ишкекче җыры? Халык җыры. Ой, бик матур җырларыбызның берсе. Рәхим итеп безгә бүләк ит әле шул җырыңны. Бара кошлар киткән бу күлдә
Aferin, aferin. Hatta turası da kelmiyor orundan. Seni tınlap oturasığına kele saatler boyu, minutlar, aylar boyu. Pek zor rahmet. Elvira. Hatta söz de eytesi kelmiyor. Eytip de olmuyor, söz de yok. Lakin min söz etmesem de bizning kompyuterning 3 so'zi var şu. Mana ol bizga sening shu motor jiriga necha bal qo'yarmikan? İhtibor ekranga. O 90 bal bilan bayaladi bizning kompyuterimiz. Sen qanaqadir bey? Bek shot, sen qanaqat bo'lg'as biz tog'ida shotlanamiz g'inaydi. Ham endi biz ko'shamiz shulay yo'q. Rifqat. Shag'ali. Sen bitindi ikinci tapqir, sen bitindi bilasan bundan ishtirga kerak ekanini. Onda o ketmali, bunda keladi boshdan, suylashi keldi. Sen jurnalga o'xshirib ketding. Endi jir hazırlab keldingsan bizga. Men klassik olib keldim, Rustam Yakin sirli ko'zlar. O, super shab jir rahatlanib tinglaygali. Rifqat olg'a. Sırlı kuzular, şamakta sırlı kuzular, mama sulağlar, diler oyluysa, sesini görsem tabalmayım süzler, yüreğimde hamanla barışıysa, sesini görsem tabalmayım süzler, yüreğimde hamanla barışıysa. Solar zifsem ötürü yolları sürer, şayar olan öyle zorlansa. Gülüşe şekere, şidem soylarına, şeşeklerine, şidem alı sular, şu şeşekeler silep bilirsin ha, yüreğimde seviyor sular, şu şeşekeler bilirsin ha, yüreğimi seviyor sular, yüreğimi seviyor sular. Aferin! Alkışlar dostlar, alkışlar. Bunda bari tek alkışlar deb kiraydi buna. Tek zo'r rahmat. Shunday motor ettirib, dürüst ettirib, jırlavama bizga shunday jir bilan bizni tom qoldirib uchun senga tek zo'r rahmat. Hem endi bizning ekrandan da javobni qoramishi, ko'rmishi bo'lmas. Shulay deb e'tibor ekrandan.
94 bal. Sen özün qanaqatmi? Qalay bo'lgan bek shot edi, bek aybat. Mana endi nihoyat yonib turgan, so'zga kisaga kirmay turgan Oyrat yanada kelib jetdi. Kishini biriga rahmat aytadi. Sen bizga endi jir olib kelding. Men salonizdagi ishni repertuaridan sanduqqa shiqirda ko'ngilga degan javob keldi. Voy, bek madojini olib kelgansan, rahmat aytib bizga. Ishni bilasizmi? Bilmayman. Chunki yesh chaqda meni qo'shamat sanduqash edi. Sanduqashlar turida jillar yaratam, shon qilishim shunday. Rahmat aytaman. Zo'r rahmat. Şundan da bizning ko'ngillarga da o'tib kirdi bu endi. Hatto tomoshachilarimizning da ko'ngillarida o'tib kirgandir. Hozirgi jilmagan shirimiz. Aynan. Nishik o'zingni his etasan. Ko'ngillar to'ldi, shivasigina kela boshladi. Bilami shulay? No kompyuter ko'ngilni oshirmagan, qaranglar. Mana qaranglar, eng muhimi shu endi kompyuter birada bizga ish amal ko'rsatsa ekan.
Ha? Gel Bulantoy sanlarına. 88, 11. Senin gül şunu değil. Hazır 99 bulayındı. Hadi dizde 99 ola. Merak etmeyin ayrat durma var mı durma durma. Zorakma. İkincisinde Oydar abini kınap gelen. Kızıl orazalarını, sizin işini zırlaşaktım. Bakın. Oynattım alkışlarını fakat. Şundi bir көңілі бай кіші. Hem indi көшеміз, bu жігіті Раил, шығады, рахим етері. Сен енді бізге нендей жыр алып келдің екен? Мен бүгін татар халқының ең матур ретро жырларының бірісі бақытты деген жыр алып келдім. Şu жырды қазір рахаттандырып, бөлек етесің бізге. Бөлек етерге едім. Әйне рахим етсек, на сенікі! Бақытыны өтіп кетермін, бізге бақыт беріп кетермін. Қойынырдан сұрақ қойынар. Бақытыны өтіп кетермін, бізге бақыт беріп кетермін. Қойынырдан сұрақ қойынар. Көңілімнің көрген, яулай алмас бірігім, есімдерің қойып жазылған. Көңілімнің көрген, яулай алмас бірігім, есімдерің қойып жазылған. Есімдерің қойып жазылған. Yıklama yegin yıklama.
Mama deyip barımızı da uyatıp jiberdi. Yigitlerini de kızlarını da şundan da yıklap yatsan, sıkap kalsan var yalğızda malum degen bir şair. Şundan da indi motor jırıma bizning kompyuterdaydı jırlау kebizda o'zining bahasin bermay qoldirmas iftibar ekranda. Hop! 79 bal, heybet bal mı? Heybet bal, elbette 79 bal. Raisima o'zingga bek zo'r rahmat kelganingga, bo'lganingga rahim etib o'tir o'zingning kiristliga. Endi biz barliq jırşılarını da jırlagan, jırlarına, oynagan oyunlarına umumiy natija yasab, ballarını aytar vaqt jetdi. Bizning 99 bal jiygan 4-chi o'rinda yo'lagan yigitimiz Oyrat Garayev. 4-chi o'rin. Hamida 3-chi o'rinda 125 bal bilan Elvira Fayzollina. 2-chi o'rin 129 bal bilan Rail Sadriyev. Hamidimizning 1-chi o'rinda absolut jenguvchi 139 bal egasi bilan Rafqat Shalaliddinov. Hurmatli o'yinchilarimiz, birda burishlaymiz. 4-chi, 2-chi, 3-chi o'rin olgan o'yinchilarimizga bizdan maxsus Ivo Mebel fabrikasidan sizga maxsus sertifikatlar bo'lak etib, qabul etib oling'iz shularni. Hamida, hurmatli o'yinchilarimiz, hurmatli do'stlarimiz, bizning 1-chi o'rin olgan Rifqat do'stga TMTV kanalidan maxsus sertifikat. Ul da bo'lsa, sening o'zingning eng yaratgan bir ajringni TMTV kanallaridan ko'rsatuv mumkinchiligi beriladi. Bu sertifikat senga Rifqat. Hamida bir-ikki kalima so'z aytib ketsang, bek o'rinli bo'lardir deb ishonib qolamiz. So'z senga. Birinchidan endi kanalning ishtirokchilarini rahmat etasiz kelar. Kanalning direktori Timur abiga, kanalning global redaktorina Liliya Tamirovaga, anari bizning anda bek ko'p kishilarning ishlaydiganlar bilan tanishib o'tdim. 2 topqir qatnashgach, barchangizga da kuningizga shodlik, baxт, oilalaringizda igilik bo'lsin. Rahat ko'rib yashaysiz. Rahmat. Amin, amin. İngizgi tilekler elbette. Minden de sizge şunday yok İngizgi tilekler. Oynap, gülüp, şırlap, biyip, şayarıp yaşarga nasip olsun her biringizge de. Hürmetli TMTV kanal oturuşu dostlarımız, tamaşaçlarımız. Sizning de eğer bizning bilen ne şuşu jırlavu kitap şurluğunda katnaşasınız gelse, rahim etiniz. Bizning şuşu elektron adresimizga, özünüzün fotolarınızı, jırlarınızı, videolarınızı yollağız. Biz sizni bunda kütüp kalabız hürmetli dostlar. Taldan yasalgan nık hem ekskluziv pul işlenmeleri Ivo Mebel fabrikasında. Ivo Mebel – ekologik чиста produkt hem qabatlanmaz dizayn. Fabrika adresi Boltaş rayonu Yangul avula. Hemen de jırlavu kenin ahırında her vakittagıça özümün en motor bir ajır bilen tegellep koyuğarı. Yaşık eli dostlar, seyinip güne. Ömür bitul bik kıskan. Her bir günüge seyinip yaşık uzmasın ömür kuşkan. Ayrı hasretler kurmişe, bir kimini deren jitmişe, yaşık seyinip gene. Ayrı hasretler kurmişe, bir kimini deren jitmişe, yaşık seyinip gene. Sen bitmiğe Hudayımның yazmışımның бүлләген. Ömürlükке sigen yarım, ışanışlı dirregen. Bulmasın sevgilimiz, sarı şiller ettimesin, yatları söze girmesin. Bulmasın sevgilimiz, sarı şiller ettimesin, yatları söze girmesin.
birga bo'laylik ömürge. Turmuş yollar atlauli, avval şadlarni shigarga, birga bo'laylik ömürge, birga bo'laylik ömürge.